Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Bayede. Hawu siyakhuleka ngidlulamente yamakhosi siyakhuleka amakhosini onke akithi oswela siyakhuleka ekubabukeli nabathandi bodliwa nombelebele abathandi bamasiko abo. Sesiphinde sabuya futhi singabafana bomdliwa nombelebele. Baba bingelela isizwe ukhuleka emakhosini. Ngiyasibingelela isizwe. Sikabhusho koNayifi. Phusha koNayifi ubaba womhlokombana esizweni sika senkosi yakithi eMashobeni. Sesibuyile singabafana bombelebele. Yithi buza usanendlebe yenu nise namehlele nizobuka nizolalela. Ihawule bajini nomnyama kamagwegwa nogwegwa abakweyise lapha inkosi yasondini namhlanje sifuna ukubuka izibongo zayo inkosi izithuko lapha la beyithuka inyosi lapha inkosi yamakhosi yakithi undini yalwa namangisi lapha esandla ingaqali njalo futhi ukulwa ngoba zazi ikhona impanyana ezazibe zenkomo nje lezo lapha umfoka lapha ekambande baba Tonda ngifuna baba sibuke inyosi lapha ngoba izithuko lezi sekuthiwa zibongo iziveza bonke umjalo bakho uthi wakwenza into ethile lapha ayiwaqambika mangenyosi lapha bana lapha baba ngifuna siqale la lapha inyosi ithi lapha indaba yenziwa umanqina kabani kankontshela uthathe inkomo zakuphi zasemkhweyantaba wayehlanganisa zasemangweni emangweni lapha iphinde futhi inyosi ithi isiziba sikanzi ubani lo ozale umbande usiziba sikazi wethu benohama uziwethu nohama hayi nonzibe uzibe nomngamo inyosi ilapha ngifuna ukwazi ke lapha ukuthi ke nje ube yikhuluma kanjalo uyayithini ake siqale lapha la baba la siqale ngomanqina lo uze lapha umzukula kungani inyosi ikhuluma ngendaba kamanqina umanqina uzuthi uzalobani usikhathi sini lokho laba abavele ebongweni umanqina wayisikhulu kwakungesinye seyikhulu ngaleso sikhathi sika Mpande kuze kube ucetshwaya babe ngamadoda bona umanqina uzalwa unkontshe umanqina wakwabani wakwamkhwana khona ugogo wakithi okuthiwa okankontshela phethe yebo ugogo wakithi okankontshela owayigane undima manje ke bebekhomba ukuthi lo amsungu kwamkhwana kuleyo ndlu le phezulu komhlathuze lapha ngaleyo ndlela ke kangaza futhi makusiziba salaba abantu bonga laba abantu makubonga inkonyama yini cha ungayizibeli ngifuna uqedela indaba kaNkontshela lo manqina noNkontshela lapha uze nabuze kufuke ukuthi uthathe inkomo zawayihlanganisa nezasemangweni lapha ngifuna uze kahle baba ungayi lapha uzosiwa yimini lapha lezo nkomo angiboni izinkompela lezi ezinempondo bonke abantu ufike ucacisa kahle ukuthi lapha akushiwo zona inkomo enempondo kushiwa abantu ukuthi bathatha inkomo ayilubanisa uze nje baba ngoba laba abantu laba abantu abelandela uJenini Omnyama abanye balandela umbuyazi lapha kodwa la madoda ngiyabona ukuthi bona ayenokukhuluma ongaqondile asebahlanganisa ngohlobo olubi isisiba laba abantu laba belingasa ukuthi bayalwa waku ucetshwayo nombuyazi ya angazi ulona umanqina lo wayengasiphi engakuhlangothi nangembono yakhe nangokukhuluma kwakhe uyiseke lo ukhuluma ngaye uNkontshela wayemi ngapi Nkontshela umuntu omdala kakhulu wayemi ngapi yena ngifuna ukwazi wayemi ngapi lapha kucetshwa nombuyazi uNkontshela umuntu omdala kakhulu lo indodana kumanqina wayebizwa ngoyise umanqina owayephila lo umanqina yebo ezalwa uNkontshela wayemi ngapi la kule ukhomba ukuthi umanqina lo wayengapha ngakumbuyazi ngoba mawusibonga ucetshwa zithi inyathi kaNdaba empondo zimakhenkene nabayifembe ngamaphando omkhonto bethi umhlathuze ngeke uwele sesewela wasewela ngamakhanda amadoda amakhanda amadoda yimpi ucetshwa wathi esuka lapha egqumeni wasuka lapha embangweni wafika ufuna lapho ke phumula kuleli iguma leli uthiwa uqantaye namanje abelungu balihloniphi ngoba bazise sathi lona lilapha yafika hlala lapha impika yacetshwayo wasebuka ngaphesha komhlathuze wasethuma madoda wasa
kundima umkhulu kababa mkhulu ethi ayobuza ukhona yini lapha esihlebheni na wathothi lapha esihlebheni undima yana iso la khona abantwana labo ombuyazi balapha ngenhla kancane kwakhe wayexwayiswe ukuthi uCetshwayo ngayenzeke kwamhlambe undima uzothi mase uhamba umbuyazi ahambe nondima wathi maye khona kusho ukuthi ihlozi lobe lingaki mina kusho uCetshwayo maye hambile kusho ubuhambe nombuyazi kofuna ukutholakala yena uqala ngoba ubuhambe nayo yonke inhlanhla ephuma lapha esihlebheni emzulu wasebukhosini ngoba uyiso la khona ngakho bathole khona undima uCetshwayo mase wela umhlathuze kuthiwa wayihlaba namatholazo ibongo zakhe wathi wahlaba inkomo lapho ngoba ethi mhlambe ngeke ambuyazi ufuna lapho ke mina wathi uCetshwayo wasememeza undima ethi hayi lezo nkomo ziyeke ezakwenza ihlabe kahle mezabani ubaba mkhulu undima ememeza ukuthi lezo nkomo vele ezakweni ngeke alangazana ulangazana kwakuNdlunkulu kasenza khona olapha esihlebheni manje ke ngihlabe kahle ngokukhuleka ezakweni vele hayi kuyihlaba njengenkomo zesitha ngathi uyayiphanga kwathiwa waya ngomlabe salokhwana wakwaNcumane umlabe salokhwana wafuka khipha inyanda emkhonto wayinikeza uCetshwayo wathi ubagwaze uzahlaba nasemehlweni kuthiwa waya ngonoHadu ezalo silwane ibonga kaCetshwayo waya ngonoHadu ezalo umsweli izibongo ziyabala ke kaCetshwayo amadoda wedlula kuona sehlulile kumlabe salokhwana waya ngomphephe salo undengezi isikhulu sakwabuthelezi lapha amokhokhela ngizokubamba ngenjubo ke baba ngifuna utshakadule kahle utshakadule kanje masibuye etolo ihawuni nabendlula abantu abakusihamba saya etolo siyabuya ohlala kanjalo ningayindawo ihawuni nabendlula abantu amakhosi sahambe sabuya futhi etolo lapha sahambe lapha baba sahambe esiyetolo lapha ngifuna ngubamba nje ubugiya uzochaza ngendaba ukuthi mina mntakandaba uzibagwaze ubagwaze ngishamehlo uba lo ndoda leyo eyayikhuluma kuze ngene lapha ebongweni kaCetshwayo bathi waya ngomlaba esalo ukhwane umlaba leyo ndoda leyo ukhwane igama layo uyise wayo ukhwane bathi kwangayakwaNcumane ngoba kuyisikhudlwana nje sasikhona lapha na musuya ngasendlangubo wathi uzibahlabe nasemehlweni waya ngomphepha ezalo ndengezi njalo waya ngomphepha ezalo ndengezi wakwabuthelezi lowo naye wayihlangabeza inkosi uhambisana naye wayinika lokho uhlabisa impi waya ngonoHadu salomsweli wakwaXulu boka Thepthepho ikhulu okuthiwa ke kwaxatshana phakathi kwemisi lapho uthi wafika umbuyazi wazocela imkhonto kunoHadu wathi kayi unoHadu wakwabani wakwaXulu lapha kithi kwaThepthepho waya ngonoHadu salomsweli kade sekufika umbuyazi wathi ufuna imkhonto wayixhaya imkhonto lo unoHadu akangayithola namanje sekhona leyo nzondo ukuthi mase kufika uCetshwayo efuna imkhonto wamnikeza imkhonto lapha ke baba lapha isiziba sikazi wethu noHamu yile nto banguthi ngoba uZwethu naye kanti waye eyimpi leCetshwayo uyitholela wena usuyihlaziyela indaba kodwa ayikho indaba eqamile engiyazi ukuthi uyiwethu yena wayesima kanjani la kuCetshwayo kodwa ngibona mase kuzofika lapha ngene engasekho eMcetshwayo sekuseludini uZulu sekuxabana ulokhuza emangise sethi abantu abahambisana nohulumeni abangezona ihlamlelo njengoShingane bathatha nansi inamba bambalela umntwana bathi njalo umfowenu othi useyithathile inamba yaleyo okusho ukuthi useyiscout seyithathile sibantu umfowenu babala baze babathatha uZwethu naye wabe wathatha inamba mana ke baba angithi uZwethu yena lo abukhosi bakwaZulu lapha ematheni ubukhosi wayiwethu lo wayiwethu wabsikela ubani uyiwethu amangisi noma amangisi uyise wayimbeke nje umusi uthi umntwana kaMpande ukuphi umuzi wakhe uyiwethu
yiwo wasematheni lapha ngakwaNongoma ngiyawazi mawusuka nje mawusuka nje la nje mawusuka nje la kwaBiyela mawusungena ngale kumlaba uthi qhwi ukhu khona intaba kuthiwa unyango lapha kunyango isendaweni kalokhuza kayiwethu lo usonyango kusonyango laphana unyango ngitho kakhulu ingoma laphana manje insuwa zakhona naso kuphethe khona umuntu wesimame ogalwa abazukulu bakayiwethu yena inkosi sekuyinkosi yesimame lapha ngiyazi ngithi mina kuphelini okanti kanti ukuthi lapha siphuma njalo ohlelweni lapha lababa sifuna ucwaninga sicande sibaze sigwede ukuthi sizwe sitongele kahle ngento eqondile lapha uZwethu naye wabe sethatha inamba ukuthi lapha na usexishe ekhulumeni asangena akasaqhishile kuDini uZulu yingakho lapha uDini uZulu ngesikhathi begibele amahashe eyofuna umqela umquba lapha wathi ngiqhamuka ematheni wazi wathi uyibhebhu usaphila ubaba wakho wathi wasekhe asikho ke lapha asibuyeke lapha sengiyathola ke baba ukuthi ingani lapha kanti kodwa eqaleni uZwethu wayekade emhle ngapha kujini ndomnyama wayengemuhle uZwethu shuthi naye ungomuntu kodwa soyolunye ilanga lelo so buye siye lapha ngoba ngifuna ukuthi usibalele wonke amambuka lana ayise engamfuni ucetshwayo ukuthi ebuye ngaphesheya kwelwandle lapha ekhuluma noQueen lapha ke uhamu kahle hle uhamu uthi wake wenza nje wabaleka waweluthukela wayebalekelana kwakuyikho lokho ukuthi yena engamnambithi kahle ucetshwayo engamnambithi athi makukhona izinto eziqhamuka kosomsewu ucetshwayo ephikisana nazo lona ethi hayi ubaba wathi singaxabani nabelungu umpande umsemoto singaxabani nabelungu ngakho ke waze wagcina impela makukhula lengxabano ikasomsewu nocetshwayo washiya la KwaZulu angazi wancika apho kodwa esengasohlangotheni lwabelungu uma sebehlasela esandlwana waye ngakubelungu lapha mangabe inyosi ithi impuzi abayibambe yadlebelela ngendlebeni ithini inyosi lapha bayimlumbanisa nempuzi kusho lokho kubanjwa kwacetshwa usomsewe efuna ukuthi avume intando yakhe hayi wayinqaphaza ucetshwa akikho lokho baba ukuthi lapha lompane lesikhathi engaphansi kwamaqhadasi lapha afuna inkosana wena ngithi wayinkosi ethi ufuna umfana ozobusa emva kwakhe base wakhomba ucela base bembamba bemsika indlebe ayinyosi ayikho la mhlawumbe nalapha ngiyangena angeke ngaqonda uyakhumbula ukuthi lo mhlazi ngiyakhumbula lokho ucetshwa indlebe yangapha yayihinwela ngisho kwezinye zezithombe yabona kathi ngapha ayilingani okay baba ngizokubamba ngenjobo siye bakethe ehawuli labendlula imithi yamakhosi icishe uyikhiphe esho mabomvu kodwa ayikayikhiphi isawuphuza amanzi ezitolo ihawuli labendlula imithi yamakhosi sihambe sabuya lapha madoda sizinsizwe ezitolo baba lapha ubushudula lapha ucetshwayo ngoba benguhlabe ngomuzi kungani kuthiwa impunzi ebanjwe ngandlebenye yadlebeleka imamba evuke ivule yaqeda yangena kuphi esikhotheni evuna lapha ivuna ngithi ayilapha kwaNongoma umfulo lapha kwaNongoma usuke emashona usubheke kulona ivule ngeke ngibone kubhalwe ivu yini umfuna lona owele yini umfuna kamfazi omnyama ivune lentane ivune bese uqala ukuwela ivune baba ukhomba umsobo wakwazi naka umsobo kamfazi mawuqeda ukuwela imfolozi ukhuphukela kwaNongoma uwela ivune bese ukhuphukela kwaNongoma okay ke baba ke asibuye lapha ke eqhawe elikhulu lapha kubonakala lapha ucetshwayo laba abaningi bakayise ezibongweni zakhe babala ukuthi wadlubani emakhubalo adliwa uwe kuthiwa inyanga kacetshwayo yathi akaguqe phezu ehawu lakhe ucetshwayo lapha yana lapha ngoba ezibongweni zakhe ucetshwayo uyavela idlovele ehlonti
lapha yana lapha ke uZwethu wayekhona lempini lapho ucetshwayo esakhipha ehlunga akatholakala uwedwa lapha cha sengisho ukuthi wayengacetshwayo intanga uyintanga naye uyimboza kodwa wayechema ngecetshwayo leso sikhathi leso ngibona ukuthi wayesengakucetshwayo lapha ke la kukhona lapho okuvela khona ucetshwayo esethethile icala phesheya kwelwandle umlando ufuna ukukhulume singayi ngendlela yomuntu njengoba ngithi asingene ngapha nje namhlanje ngifuna singene kuwo ngani neyibo lapha yana kukhona indoda eyaphakamisa lapha ngesikhathi ucetshwayo ebuya phesheya kwelwandle kwakuqhamuka uIbhebhu uJantoni uOsborne umfana wendlela maningi lapha ababethi unje engabe sabuya usomkhele umi kanjani lapha umiyedwa usomkhele wayengekho lapho emndini lapho kufa khona izikhulu ezingaphezulu kwamashumi ayisithupha cha ngifuna ukula sizoya la ngifuna la ukuthi laba babephamisa ukuthi cha abasamfuna ucetshwayo ebuyeze lapha ake swakala izwi lika Somkhele ukuthi wathi yena kwenziweni wathi akungenziwe ukuthi aliswakala ababhalwe ngathi bethi wasindiswa ukuthi wayengekho lapho ndini ayisethe lo magwaza iqhubese ekhaya konena uIbhebhu wathi amankentshane ami azodla udini uzungu asime bangifuna laba bephakamisa lapha ngifuna lezi ikhulu lezi baba ngibona ukuthi imizi ephilayo yiwo lo kaIbhebhu kuphela uqinile bonke labantu baba babephakamisa ukuthi ucetshwayo engabuyi phesheya kwelwandle lapha ekhaya komama kaZungu akuhle kahle lapho ngizalwa khona mina lapha laba abantu ababehamba noCetshwayo oGamla lapha indlu yami ibhubhile ngizalwa ngiphuma kuyo leyo ndlu leyo yabona laba njengamanje izukane sabo lento abihamba ize ingene kuphi emadodakazini abawaganisile lapho kufa abantu abangenacala ngecala kabani la kaGamula kodwa lapho uCetshwayo uzala kuphi uzala khona lapha la kwaZulu umfana wendlela uwomunye owaphakami uGawuza wabani uGawuza ubani hayi angimazi uGawuza ubani hayi uGawuze wakabani lo Gawuza wakwaMpungo sengimazikho mina ubuye lo waphakamisa owathi khohlwane ngeke abelungu ngenisabezana ukuthi abelungu sebethathile abelungu hayi usiyunguza lo wakwaMpungo usiyunguza lo wayesephumile endlini yakubo kaGawuza kodwa abandawonye kusela lapha koNgobozana emhlabathini uCetshwayo wasethatha uGawuza ethi akabe ngapha ngoba maye ngapha othukela uhamba indaweni engaphumulanga kandawo wathi kube uGawuza lapha ekhona kwaNomaqone usubunguza ukule handlu esenkandla ngoba wabonga uSomtsewu wathi uSomtsewu hawu uphendula kanje phambi kaZulu aphelele uCetshwayo ibuya phesheya yebo wathi usiyunguza hayi khohlwani Zulu ngeke benze lutho abelungu banqobile uSomtsewu wahamba wambonga ngase wasebhalwa ukuthi akabe nenamba naye ngamlungetha abe yishefu abekwa ngabelungu ke lapha usiyunguza njoba ephethizwe nje wathola ngokuthi waphendula kahle kubelungu ephendula kabi ngapha ngakithi usiyunguza kuzoba lo mfana wendlela yile into ebanga ukuthi ebalekele umuntu kadade wami ngamuntu ayindodakazi uCetshwayo uthini umfana wendlela umalume yini ngathi lapha komalume manje pho yile into ebanga ukuthi naye ngisho ukuthi mdala kuna laba abahambe noCetshwayo uKazanqane wayehamba noCetshwayo umalume uMkhosana angiboni ukuthi bahlukene ngobudala ngokubaba ingathi umfowabo uMkhosana wakwaZulu hayi wababiye kwanti umalume uCetshwayo lapha na kulo mfana wendlela umfana wendlela wayeselimbuka waba imbuka eseyindoni kodwa waba imbuka ngesikhathi uCetshwayo efulathela nje abelungu bebhalisa inamba ukuthi wena uthini na mhlambe ke waba imbuka ngaleso sikhathi waba imbuka esehambile uCetshwayo waya lephesheya kodwa baba lapha yana abelungu babe ngakhombe umuntu wesibhamu
lapha cha bangakhombe ngoba iningi labantu babe ngamaqhawe esandlwana into abayenza embi ukuthi bona benze njani bethi engabe sabuya eKapa ngoba uhlala kakhulu phela eKapa lapha yebo uhlala kakhulu eKapa bese uQueen engazi ukuthi ucetshwayo uhleli Kapa abantu ababenza lokho ngobani yibo labo mfana wendlela laba yiwo lamambuka lawa ngoba akithi nje ukhokho bathi bemnikiswe ufuna sathi number undima wathi cha izwe likacetshwayo le bathi ucetshwayo sesimsephesheya eCape Town lapha edingisele khona akubuya phinda abuye lapho uzafela khona wathi undima uyobuya noma yinini bathi khuluma kanje hamba ohlala emzini wakho umbathe ingubo uvala umlomo sizombeka thina ozothatha le ndawo ebese sizothathwa wena kuthelwe ngayo imisi yonke ibhaliswe ngayo ukuthi abakasibani laba kanti babevele lemgodle ngapha ekhwapheni lo bathi beyambeka ubani kulabantu ababe ngamapho basemanzimeleni basemanzimeleni waye ephekela ujantoni lapha eMangete yibo laba ukuthiwa kwangokuka ababegeza amasha abelungu bacinga ukuthi wabuya wamhlulisela ujantoni wamhlulisela emantshini yasemthunzini uFoxeni hayi baba ngoba vele udaba lisesandlwane baba asiguqe lapha ngizokubamba soqhubha ngoba vele inyanga ngajidula kulokho ukuthi abantu abanye ababuka la belale sikhuluma bathatha sengathi sivukuza cha lezi zinto zonke zigcina sikhuma ngevezayo baba ehawule lamento ngayethu sikajama sihamba futhi siyahamba siyafurukutela sobuya ngeviki elizayo ithi ngabankulu ngabisazekeka baba fanelisa sambeni siyafalelisa ngiyabona mhlawumbe sesikhathele nokukhatha siyobuya ngesitesa bakwethu nizobukela nizolalela futhi nihlaziye futhi niphendule nani shaya incengo Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokusigqaja kanti ke nendlela yokubhinqa yisiko lezisezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi